ras kalimbubu simpat mergala ketadingan puang selima merga karo mergana gendang lasiasakan bersingan dukam tedis kam lebih mana kenca tungkuk pahamat kamar kalimbubu benakan Neni bulang si tepu mergana mami beruginting pulung kerina kalimbubu kami karo mergana lanai si tading-tading mama si tepu mergana berkat mamindoi anakku masih berkat bihi padanna seken me kari-kari utang peradatan nandangi kalimbubu resang kenggelu bagaim kata tenah mami buruk ginting maka baspak senda kalimbubu puang kami landak ralo-alo kamar sanak berundu tepu mergana bas kelausan mami ngadap kutuhan ate kami resi tepu mergane bas berkat nande kami si beruginting arsadarih kami ras karo mergane maka surah-surah kami kari bas pak senda nakenutang peradatan karena mami kami senda kari kalimbubu puang kami tangkas terang kari turikan karo mergana ijem kari makana ngujelas karena tuturin perdalanan makanin kami bas nak berundu karo mergana enda dalam 12 sopelak rengalandakan kira-kirakan kami Panda ge katandu enda dalam 12 aturkan ma bas paksena eme sisaken nandangi kalimbubu taras puang apai kita sineken kata aloken corong mikenda arih kam Bapak karo mergana landek kami ras kalimbubu sifat merga rikut puang kalimbubu silima merga berkat nande beruginting basuari si dua berngih bapak karo mergana kata kaingi katakan kami maka teng-teng nande beruginting ibas kam neken pada nduku di bata pulung me kalimbubu sifat mergari kuken puang Bagaimanaku turang nandena
Sopel nga aku berkat neken padan kuku di bata. Ercakap-cakap aku rasni nanu. Ercakap-cakap aku rasimpan du bro ginting. Ercakap aku ras tulang dusin teremanaku. Anakku turang bapana, anakku turang nandena. Amin gelari bebas kena kapaten. Adi lengakin seh padan kuku di bata. Langawo bati kudalani. Maka bagaimanaku berkat papandu karo mergana ibaseh pagi padan kualaukan seken pagi wisna ngandangi sembiring mergana dikutkan tarigan mergana. Anakku turang nandena nanda indusi buru tarigan gelah malam kala pagete kami seken ke pagi sada nandangi tarigan mergana. Si tebu dami abang. Ini tebu. Terlebih-lebih nanda indusi buru giting ibas berkat neken padan anakku. Seken pagi sada wisna lagi ginting mergana. Lah ketadingan tarigan mergana. Me amanak kuskusahkan manbano anakku. Turang bapana. Ibas kualokan pagi padanku. Gelah malam kalate kami ibas kami neken padan kami. Berkat pagi aku nakku. Seken sada mengiting mergana. Ikut petarigan mergana. Gelah mencuah-cuah kam pagi kerina ku tadingkan. Malam mati pertedin kami natap tanah di batanari naku. Bagem turang nandena. Si mentarang tatangan tanah lociba. Si seri pagi rasma mandu sinterem. Seken pagi sada ginting mergana tanah lociba. Enam pagi si menara-arakan dua anakku turang nandena. Dinari anakku berkat turang dusing udang-uda. Pelang aku isehkan kena peradal ternadangi kali bubu. Gelah malam kalau pagi kami ete pertandingan kami res papandu. Sehkan nadangi kali bubuta. Ginting jawak ibas gelari mengga-mengga. Bagem kali bubu kami puang kami.
amanah nande kami berukinting ngopel ngaya berkat sekenana dangi kami dami seken kami nandangi kam amin nalit kia kurang nakap nuna nandangi kami anak berundu ulah tama kubas pusuk nu iba sekari panggung nuna nangi kami seken kata andukrina nandangi kami anak berundu gelah malam mate bapak karo mergana malam mate nande buru tarigan malam mate nande buru ginting terlebih nande buru ginting baswari sendak iba sidungi adatna jenari iba seken kami mengga-mengga malam mate beberendu kempunu amin ada ben dia ngunekken padan aku di bata jadi bagaim kali buang kami ibas kami nekken pradatan bapak kami ngande kami singunekken padan aku di bata jadi bagaimana guru kami ibas kurang na kami nekken kata nanangi kali bubu kami rikutkan puang ibas kurang na tambah hindu bagaimana kami kalibudu karo mergana mungkin tak didengar keretena sinambah kisah apa kita sinambah kisah waya bang nggak usah ada katanta sisa kemana beruta di manto mas 10 sada perjalanan nandai ngotangkas ban karo mergana ija 2 wis bulang-bulang endam kepewis mama karo merganan dube sadakari mensingalo kalimbu musi madadarah sebiring mergana sada mentuang darah ginting mergana jenari sadakari wis mensimupus arkitekan mami tua dube sadaka kariman kalibubu puang simupus terkodang kentarigan jenari kari sada wisenda nang dangi ginting jawak mergana sadaka kari sehenang dangi puang sada narika nang dangi ginting jawak dea kangenda bestuturin mami si berkat bersuari si sendak sadaka kariman puang si mupus bagaim perjalanan wis karena si lid waina 10 sada kari kekelengan nang dangi ginting mergana si tanah locimba jenari sada mengga-mengga nang dangi impal kami si berkat ndube sana sing uda-nguda si enda kari seuh mengga-menggenda nang dangi tarigan mergana jenari sadaka mengga-mengga kari nang dangi ginting mergana endamek usi kira-kiraikan anak berusi tepu bas pak senda mama makaning kami meriahlah kari ukur ngalaukan usi seken kata tenah mami kami beru ginting enda galah halu bagai kari sehat mencuah-cuah karo mergana kampe kerina kalimbubu sehat mencuah-cuah basang na kari wisenda ku tengah-tengah sabundu mama mamimpal ni naturangku senda kari babandung emulih ku tengah sabundu sajar sadari kami res karo mergane bas uis sikira-kirekan anak berusi tepu bas pak senda lid ngeman kami batu si malam na mama mamimpal ni naturangku bas batu si malam ne kari sar-sar kari kerina ban sebuyak seninan doe ija kari la tembe kalimbubu simpat merga bagai pipuang arsukutan kari kanang dangi kami anak berusi tepu
Bagendam kata kami kalimbu bupong kami Jenari pas kata tenah mami kami beruginting lanai buhen dalit akap kami si tading na mama pas pak sendar punungkunan kami mengukingi banci seken kami guanindu si madadarah lebih menggubar kari iya ay bagenda ko akap membata kerina si kebuis uwe kerina siara lebih saja mama siara lebih lo koiban kupudi lakari dungdung jadin meter bebarak kenaban kerina bara siara lebih iya kena bandu kerina barane je maka si taruhkan kuposna galaholan ay kari muli-huli iya salami jedin je maka kupuang darah jande ban nindunda jeda iya seken ngau maka na si mupus tarigan mergana apa ikam nang dangi tarigan ya seken salami puang rekiteken tarigan apa ikam di simbawa wisna jenda mari puang rekiteken tarigan mengusuh salami lebih maka sehku ginting Jawa iya salami Bapak Lena maka na kukalimbubu puang simupus jajal mana dua kari jaya dua apa lebay enda lebay mari ngosek maka na ku ginting Jawa dengar kitikan mami kami si berkat besuari si sendah maka aku puang rekitekan ginting Jawa dengar ka apa jaman cenda mari cenaku salami maka na mengga-mengga kekelengan kepesta danari jakam dai ginting dai sing kelengin ning kamindai lang si kelengin dai malo kendu kari lebih ning kamindai mama na sing kelengi salami anjata mengga-mengga arkitek kenimpal kami tarigan mergana seken kujenda mengga-mengga nam salami enda seringnya dalam na mengga-mengga sadanari nang dangi ginting mergana mengga-mengga nang dangi ginting mergana iya ngusuh kata tenah mami kami si baru ginting ngusuh kerina tengah-tengah cabundu mama basana kata tenah mami kami enda kerina labu persirang-sirangan tapi pengerakut ngenda sebab enterem kalanak tadingkan mami si baru ginting mami si baru tarigan
Ntar beberendoy tading kena galah gedangdu. Makaning kami basanak berukaro mergana. Uisi seken kalimbubu kami basuari si sendah. Enda wis pengerakut kekelengan. Bekasar tenun mami beruginting. Kata nama mama mimpal nina turangku. Ica pagi tedah hatendu beruginting. Mami kami. Ulah pagi lundu mamberkutanak. Tadap pagi wisi tading kena. Ijay pa pagi lundu mambur. Jay pagi mburo atendu tedeh. Bagaimana kami bersegelar anak buru karo mergana. Terlebih-lebih keras karo mergane. Ada penungkunan kami kalimbubu puang kami. Basalo kendunggu wisendaning kami. Gulati kami kari gendang jekam karir balas mencapak sakap dumama. Menggo merandal bagi kapi kampung kami. Igulati kami kari gendang nandangi kam jek kari kam rebelas nandangi beberendu kempundu. Menggo merandal adi bagi resadari mama mamimpal nina turangku. Si persada dagi odakta resadari si bukui kari buku gendang enda buku ateceda sehat mencuak-cuak si tepu mergana tampe kerina mencuak-cuak kalimbubu kami bagaimana kami baspak senda si bukui gendang enda buku Indo Lambo
Mesir coba ningnung do kalimbubu. Iya, man bandu kalimbubu kami ginting mergana. Ijandai baso pelenga kita mandai isahkan menda kehamatan ku tengah zabundu kam kalimbubu kami ginting mergana. Ngomenda payo. Jadi apa barangna? Oh, enggo pas impal. Jadi ugakin ngenda arkitek ngomenda pengakuan kalimbubu kami ginting mergana. Iyo ge kami anak Bruna. Bagenge surah-surando. Nindo mengginting mergana dah nun teram kali. Oh, payo. Ya, jadi gua akin ngenda, impal. Karena kam kalimbubu kami ginting mergana, RKKA ngenda kam. Mekusungkun menda setepu mergana kelang kena anak Bruna karena teman dusa ada kundulan. Iya, impal. Coba suruh orati kalimbubu nu apa ikinge adum kalimbubu kami ginting mergana enda karena batuna. Apa inge teman na arih? Bas gelar benar tua. Oh, iya benar tua. Mergana kaingenda. Ibas tua tarigan benadar sembiring ras agina sembiring sekali nari. Bagai? Ya, jadi karena sedenda apa inge jelmana? Menbandu sembiring mergana. Jakam dai ibas tua benar. Sembiring mergana kucekam. Mari arenda kam kundul sebab enda reh anak berundu ngobaci koge karena batu wisenda bujur. Jadi man bandu kalimbubu kami ginting mergana jabu kundulan jenari tua bena sembiring ras petarigan enda karena batu uis ngoge buena 366 gua nindu me payonge karena Payo seneda. payo. Iya. Ba tetap do perterem kalimbubu kami enda ginting mergana bagai petua bena. Gua akin ngenda kira-kira lit ngenda gua ka perla tumbuk nenda. Masih tambahna. Bagenda. Gua iya. Tetap kami pinterem kal ginting mergana ras teman nasindalanan. Oh, payo. Maka tambahi kami pal. Bujur. Enda tambahna. Iya, jadi man bandu kalimbubu kami ginting mergana bagai petua bena. Tarigan sembiring ras temandu sendalanan kerina nggo tambahi anak berundu setepu mergana kelang kena anak Bruna jumlahna 386.000 ugane indu arih kam tua bena ginting ras temandu sendalanan kerina piga dalanan nia karena sen enda guru-guru ngenda nina Payo. kami perlu si galang na tergalangan tambahna si baci suruh nina. Oh, dia lagi nanti sikal kutiga. Iya, bujur. Iya, jenari adi lenga gelar nareh permendundai nungkun menda kalimbubu kami ginting mergana ras temanan sendalanan tua bena. Adinggo menda terus indu karena utang perada tenang ku tengah jabu kalimbubu kami ginting mergana. Ugang enda nungkun kami nang dangi si tepu. Ugang enda karena anak beru menteri do anak beru menteri kalimbubu kami enda di tengah-tengah jabu tepu mergana nina. Bagenda makin sukun dukaro mergana yenge. Sikap ban kami sekenek cidahkan kami kiriman kalibubuta. Bujur, nanggo begindu. Keri berikan dunang dangi anak beru menteri do. Manggo kandu merandal lari. Yang merandal. Bagenda. Nggo cekin barang na gua Bagenda kinge. Gua iya. Amulih-ulih. Iya. Enda ngulit barang naban kalimbubu kami enda gundari berikan Sekalian. kami. Bujur. Terpuk kinge kari karena dalan naseh kari bas puang sisahkan kami bagaimana? Adi anak beru menteri kari puang asiban. Bujur. Kin ras gendit enda barangna. Santik enda barangna. Mami si beru tarigan. Mami si beru ginting. Penda karena kampil telu emkap nande si telu. Jadi ngor sada arih bas kampilenda sada genditna. Menggo sekap meranda lari. Jadi mengor sada arih ta. Jadi enda mia kampil nande si telu. Ena berikan dong mentarigan ras ginting karena sekian berikan mensembiri. Iya, tarigan ginting enda nggo si telu je. Emang kena sekin Ras gendit mereka mensembiring mergana. Sembiring mergana. Apa ika menda?
enda bas miring mergana ngau enda bas nande si telu Alo kendo alo nito. kendo men Ay nagkutsay barikan mengginting. Kam sembiring mergana alo kan sekinday. Ay nang barikan do ya. Lanay salami saja. Gusto. Nako yar seseh kalau lancar ya. Paksendai seken kami mena sekin nadang ikam. Gelah na banci kaidahin kami banci dahi kendu. Alo kendu apa ikam sing alo kenta? Barikan kutua. Iya, terus kendo. Jenari Ema anak buru menteri tengah-tengah jabu kami sidungi dahin kami. Kujandaskan kami. Barikan. Kam anak buru menteri. Kempus tepu kam. Oh kaidahin kami. Lebih itu kali bubudai. Ula kam kari kiam kanindo. Oh emang kau? Hari-hari kam kari teman du sendalanan kerina. Oh kari sungkun kali bubudai. Iya, terus kendo. Ikam biak senina tengah-tengah jabu setepu mergana alo kenduka karena gendit. Jenari sekenduka karena kampil. Jenari membantu ibas gelar anak buru tua. Enda kam kari hari-hari krina. Eja karena nande kami si buru tarigan. Rikut ke nande kami si buru ginting. Bagai pe ibas wari sendak. Nande buru ginting sidung adatna. Maka seken kami adatna telu nandang ikam. Seken kami kubas kam anak buru tua. Rikut ke anak buru tanah Lociba. Senda agak kami lanai lu kurang na bujur lah kaidah Hindu banci kami lancar kinandahi kenca bujur Tuhan si masu-masu krina. Salami kerina mama andu bulang du. Nini tudung dua kerina salami lebih. Anda berendu entah pe kempundu sekolah dengaya. Nang danidung kuliah na maka perlu kal. Bagaimana ya Kempo? Adina memang kamu kuliah dengan membagikan. Kamu ijawa kuliah. Tapi ula bagi babandu surat sedua kalak. Tapi surat skala ang babandu kujena ijazah do. Jenari buat do adalah berutari kan bersempiring, berukinting. Ngutan do ya Kempo? Ngon saka. Enda belanjaan do. Ada dia kurang kari pido nama bapak ando deh. Gua bagai. Dai basentisik dai. Karena utang peradatan kalimbubu kami ngusahkan kami nang dangi jabugundu ginting mergana. Enggak. Maka sadari kami reskaro mergane. Bas pak senda. Bas pak sasintisik dai ngukapi ikut seken kami nang dangi buang simu pustarigan mergana. Ya. Karena siya menggomese tengah-tengah jabuteri kan. Engko sebas ban pengalon do. Barang na sebarang na. Tubuk kilah kendeng bandukri na mama. Me spido kan tambah na. Lo bagay. Ini tambah dai. Lo bagay mama. Entah tubuk daerah selangin na tambahi kami dengan mama. Ngogya talangin do tambahi kami dengan di. Alokan. Mengursusuk. Sintabi kami sekali nari mama timai kuah maler ya. Menggau. Bujur ros menjual-jual sehat si tepu mergana. Grina. Mari. Perpulungan si Muhammad, perpulungan si Nekelengi Tuhan. Harbelas meda kami ibas gelar pemerintahan Kelurahan Locimba. Terlebih aku si mewakili sebagai kepala lingkungan 2. Mankam Krina keluarga besar Tepu Mergana. Si asa pengidah kami keluarga Tepu Mergana ibas Krina kegiatan sini lakukan ibas pemerintahan ta cukup aktif dana memberikan sumbangsih baik pikiran baik pun materi. Ibas menjaga kerukunan umat beragama JP salah sada panutan
kam keluarga Sitepu Mergana. Makanin kami ibas gelar pemerintahan, ibas gelar Bapak Lurah Tasmiri Mergana. Rikut pe kami ibas gelar perangkat kelurahan, kepala lingkungan, si 10 lingkungan ibas kelurahan tak ngatakan ikut ATCEDA janah kam krina keluarga Sitepu Mergana rikut ras Sibiru Sitepu krina sehat dengan menjuah-juah kam penandingkan orang tua kegalengan tak endam kata ibas gelar pemerintahan bagepe rikutkan waktu erpaksa-paksa nina anak berukar Mergana ersadari kami ibas gelar Kelurahan Locimba endam kata ibas kami nari Tuhan si masu-masu menjuah-juah kam kerina keluarga Sitepu Mergana ndemah katakan bujur mentuhan sebab tetap sikecapkan lias dengan perkuah tena tetap nemani kita ngerana pe kami bas gelar mamre sikin ras senina mamre kami pertua kami singap kap perpulungan jabu-jabu jerigo ijabas klausen orang tua kegalengan tak kami be senina mamrenu ikut erceda ade ibas klausen orang tua tiada jana idah kami uga pengarak-ngarak du karena orang tua ada samdeka orang tua anda sakit sienda be nggo jadi sada bergegeh ibas pengarak-ngarak du karena orang tua gagal tenda sienda be harapan kami mamre maka sada kami bas pertonton kami ibadalah tetap memberikan gege pengasuh pun membantu gelah ibas klausen orang tua tenda kerinagam keluarga besar Sitepu Mergana sehat menjuah-juah kam kerina enam harapan kami bas gelar mamre atas nama Moria sektor Jeriko ngerana sitik ibas klausen orang tua kekelengenta sebagai sejarah biodata lebih itu diken kami karena orang tua kekelengan tenda kuakap go arnoli-noli senina turang tangata kenca baga makanan detena sebagai panutan sebagai contoh kami selaku Moria Jeriko enda tuhu-tuhu ena jadi contoh ija sedekah kami ras Moria IPJJ Jeriko ia si bagi penasehat ibas kami si ngajari kami ia kalak si tutus menjingkat maka manbandu krina keluarga Sitepu Mergana ibas kelausan orang tua kekelengan tenda kami lebih khusus na Moria bas paksa endalah kami belum ngapuli kami be merasa kehilangan si selamenda sing nyah-nyahkan kami kerina Moria itinge emang sangat kehilangan kami ibas paksenda itingenda jelmana terus terang adi salah adi benar maka manbandu khususna nora kami na Desa Karia kami selaku Moria ngata kenca lampas kam terapul megegeh kam krina maka bagem kuakap manbandu pekrina sedina kami manbandu keluarga besar Sitepu Mergana karo Mergana ijabal sekelawasan orang tua anta MK adiningku mami si bro ginting tuhu-tuhu kami berita maka
2 tahun singgu lewat pe ngom kam was-was. Tapi kai kehendak Tuhan, mereka kena dengar kesempatan menbantu 2 tahun kemudian. Maka ibas waris senderbe nggo idilo na iya. Tuh di bas 2 tahun ku mereka kena dengar kesempatan. Tuh sada pengharapan, sada katakan bujur kita menbana. Jadi kami tandingkan mami burugin tingenda. Sehatlah kam, sehat jaran kam bersada arih dukrina kam seberukaro. Bagaimana kam kali bubu kami setepung bergana. Gelah mamienda tuh datkan ingan sira salalap ibas kerajaan surga. Apa dengan kita nambah hisa. Bujur. Kam tetap si ngajari kami memberi runggun. Juga karena memajukan memberenda. Sehingga ibas kejadian sebagian rupa pe. Ula kam remendu-mendu. Karena ngajari kami ibas memberi runggun. Peminun kami dan ikam pertua kami. Jenari kami ibas memberi runggun pe. Ngonde ipepulung kami karena penukur bunga. Enda ula kari nendu karena belin ketikna. Enda pas-pasuna lah kari sikata tuh. Jadi kami pebas tergelar BP Mamre Runggun la kedang rana bujur ras mujoh-juah man bata krina bujur man kam krina keluarga besar si Tepu Margana ras Kalimbu Bundu bagi BP Puang Kalimbu Bundu lampas kam terapul pindo gagah man Tuhan sebab ia merek pengapul si tuhu kami pela gedang sangarana si barem bujur. Ikut erceda ate ibas kematian orang tuanta men keluarga Tepu Margana ras Bruginting janah tujukan kami men kakak Mama Daus lebih kak ngong 3 kali bagi kami berita karena orang tua tenda kurang sehat na ngong itu token kami kak tapi lagi tanatang umur di bata kak si metek sakrina mis kamberku perpulungan resmoria katakan kamen turangku gelah ras kam duana ije kita mbere saling pergegeh kak sabna si bagenda pegancihan nge kita pagi ngalamisa jadi kami pe bagenda bonca beluh nuri kenca adi lid nge bagenda adangan ta bagi semalna cuman ibas ngapuli kari ke rumah ndu indeskan kami res adangan moria pe res mambre bujur jenda kami senina dengan turangdu ibas PJJ Maranatha sisada perpulungan ras keluarga Bang Bapak Wisnu bagi keluarga pertua Bapak Epran Sitepu kami senina dengan turangdu ibas PJJ Maranatha ikut erceda ate ibas klausen orang tua kekelangan taenda jadi ibas klausen orang tua ningen ibas klausen nande beruginting enda tuh aru kala ateta tapi ibas karaun ateta sampaikanlah ke arun ateta keempat Tuhan sebab Tuhan tetap simperdiatekan kita krina khususnya man bandu kakak Mama Wisnu idah kami kam cukup tegar kak jadi tetap berpengendes man Tuhan ertoto pindo gegeh man Tuhan gelah ibas keadaan si bagian dari rupana pe ngasuk kam ibas ngala kenca keluarga si Tepu Margana pedas terapul ibas pengarak-ngarak Tuhan jadi adangan diakonia bagi semalna pe enda pagi iendeskan kami ibas paksa kita ngapuli toto kami ibas PJJ Maranatha di bata si mereken kejuah-juahan bagi pe kesehatan man banta krina bujur jadi ibas kesempatan enda kami ngerana izenda mewakili BP Majelis Runggun GBKP Jalan Kota Cane bagi pe krina pertua diaken radukan ras emeritus sekaligus song leader bagi pe tim in fokus ibas tengah-tengah Runggunta bagi pe bas STS Runggun radukan 24 sektor di tengah-tengah Runggunta enda ngatakan ikut erceda ate ras armorah ate ibas kelausan nande kekelengenta beruginting maka terkhusus man bandu kam pertua kami Bapak Sakaria bagi pe pertua kami Bapak Epran
radukan ras pendeta kami, pendeta CH Sinulingga, ras bagai peabang Bapak Wisnu. Adi nendu kami kerina pertua diaken sekel terem nareh pertua. Tapi kita kan Allah mandai ngolit dahin maka piga-piga ngomuli. Encei gendua repeidah du PJJ Maranatha bagai PJJ Masmur ras radukan PJJ Jericho. Ras lembaga kategorial. Dah kam terem kel kami enda nurikan bahwa kami merasakan kaisi rasa kendu bas paksa enda. Maka kutatap bagi teremna kami reh tandana kenca kita erceda ate maka kesangapan mekari sireh iban Tuhan man banta krina. Kesangapan si berikan Tuhan man banta krina keluarga si tepu mergana. Sangap kelakam krina si Tuhuna. Maka ulah kakari bene penggeja pendu karena kesangapan si berikan Tuhan arkiteken kelausan nandeta. Nandeta enda ngosikap bahan Tuhan ingana. Sangepe waktu kita di rumah sakit sempatkan kita ngerana ize. Tapi ini yang terbaik. Makanya bagi makap kami manbandu krina keluarga ibas kelausan nande kekelengan ta enda aular bahan sabene kini tekendu tapi gegeh nalah tetap kini teken segelahna kesangapan singgo irancang Tuhan man keluarga setepu mergana banci seh man banta. Jadi enda makap kami si banci isahkan kami jenari si terakhirna man PJJ Jericho katakan kami man bandu pertua diaken radukan ras perpulungan atas nama BP Runggun arkiteken mulai nandeta enda itingenda sei rumah pengap-kap luar biasa nandangi keluarga setepu mergana maka Tuhan lasir semulih nandangi pertua dia keras perpulungan PJJ Jericho. Bujur Tuhan Yesus si masu-masu. Ibas Pak Senda malam dengan meriahkan ukur kami ibas pasadan ginting ekapkan idah kami ibas pedalanan peradatan ras pengep-kep ndu mami si bru ginting ningku sekali bibi kami ningku kaskari adi ibas pasadan ginting. Jadi dah kami jenda kami teman-teman ibas pasadan ginting ras mami enda ngatakan morah dengan megogo kerate kami sab ibas pasadan ginting ibas kutata silo cimba mami enda salah sada jadi panutan ras si ngajar-ngajari kami kerina ibas pasadan ginting. Jadi ibas Pak Senda kami kerina pasadan ginting silo cimba ngatakan ikut ceda ate ibas kelausan mami saja siti dikatakan kami ibas Pak Senda mankam impar kami bagi kebiasaan ta ibas kuta lo cimba ibas pasadan ginting adi ngadap kudi bata bapa ibas pasadan ginting emkapkan ibas perpulungan pasadan ginting secara otomatis ngenda ialokan kami anak di tengah-tengah jabu adikin rit surah-surandu pagi masuk ku pasadanta ku pasadan ginting. Jadi endam kata siti ipesah kami bas Pak Senda lebih lanjut na pagi bagi semalna bagi adang-adang entah ibas pasadan ginting rak dengar kami pagi ke rumah ibas piga-piga warenda jika kita pagi hari-hari. Jadi endam kata ibas kami nari selamat jalan ikatakan kami man mami bru ginting sehat-sehat kita kerina sehia kudi bata bapa bujur. Izin dah kakak itenah kendu kami teman-teman du ibas kelausan andeta baru ginting kakak ibas lausan ande tenda labo kam casir cedate tapi kami pengen dah kehilangan nge maka kakak bagem lakap kurang tambar lah kurang pengekep nande tenda dai kakak maka ngusah pada naras di bata maka ngusah pada nande tenda jumpa ras di bata dan kemalaman nate iya bagem nande baru ginting menjilekal perdalan du nande
sehat-sehat kel kerina anak nuras permendu bagi kami kerina anak-anak nuras kepundu bas penading kendue nande bagi keluarga besar setepu karo mergana eda kami rasi berus tepu kakak kami kerina rasabang ibas laus nande kekelengan tenda tetap bersada ari ibas tengah jabu olah teridah kalau pagi nande beruginting lanai rumah bagem turang sinterem eda kakak rasabang kerina maka laus nande tenda kita petading kena bas keadaan sehat-sehat nande pepinterlah perdalanna ku tanah di bata tetaplah kita persada kakak bagem kakak antarem destuhuna ke hektar tapi bagi ngomesiangkan kita kah kami menda perwakilanna maka ngokande perpulung kami penukur bunga menande tenda maka tukur kendu pagi untuk nukur bunga nande tenda kakak jenah kakak terbelu-belu kam rukur nande beruginting pe mulus perdalan aku surga bujur Bas pasaenda aku mewakili MK kan KPDI semangat nari ras rayon 2 MK kami pe ibas gereja GPDI nari ikut ngenda arceda ate man bandu turang kami ras senina kami adija selamenda orang tetenda ibas sakiten idah kami ersada kerana arindo engkep orang tuan tenda maka enggo pelaus orang tuan tenda tetaplah ersada arindo ilah malam ti kami natap sa biasana bas gereja GPDI anu semangat di ngenda sosial EP bas rayon 2 di ngenda MK kan penambahan penukur bunga kami pelau gedang sakal ngelana bujur Tuhan mamsasu bujur. Jadi tu kami erpalaskan kini tegenta ngomesit teh gua turi-turin kena kematian ibas kita ras yakin kami ngomeka mengasup ngalakukan kejadian sebagai darupana terlebih bantu kam pertua kami Mama Maya. Jadi toto kita maka padas kam gegeh padas terapul tetap bersadari hindu krina sebab isidah kami pe kekelengan du ngome isidah kendu mana orang tuanta. Jadi lah kami gedang rebelas ngode pepulung kami esta bagai pe diakoni bas PJJ ta Emmanuel enda kersah bas Pak Sana indesen kami man bandu pertua kami berus tepu. Jadi 6 kate bas kami dibatasi masu-masu perjumpaan tenda bujur. Kami teman-teman du ibas arisan pajak Singanari ngatakan turut erceda ate ibas kelausen nande kekelengan ta idilo di bata. Adi karena kelausen nande enta memang murah hateta gia bonus kuakap gombue ngebrekan di bata nang dagi nandeta. Tapi idah kami karena turang kami res eda kami ibas masa ngeluh nandeta nggo idah kami uga kekelengan du menbana maka olah ermorah-morah tetap ersada ari hindu kerina si keleng-kelengan kam ibas penadingkan nande kekelengan ta jadi endam cakap ibas kami nari teman arisan pajak Singanari bujur semujuah-juah Tuhan si masu-masu kita kerina bujur teman du ibas pajak Singanari setuhu nandai enterem kami reh cuman perbahan waktu nggo debalawus makaning kami jenda ikut kami recedate kepiken sada contoh iberikan nandeta menbanta gelahna kita kape sebagai nandai sebagai bapa jadi panutan ka kita man anak-anak ta bagi kuidah erkini teukeun kita krina sebab kata pendeta ndai enterem kal krina reh merkitekeun erbantutus kal teta erkata di bata maka di bata pe berkena kesangapan ras kerina kesadan arih man bandu kerina keluarga setepu mergana sebab na waktu penggom lawan bujur ras mejuah-juah kita kerina kami pe ibas persadaan tarigan ras anak beruna kutarumamis tambunan ngatakan turut berduka cita man bandu karau Mama Maya ras poda tarigan silangin ijada iting go ngadep lawas kutuhan di bata bapa maka terem setuhuna kami ndai persadan tarigan ikutan tarumamis tambunan nari kita kerikut situasi si kenduari karau
ula si sangkut ukur amin na gia piga narin sa kami tading jenda ay maka adi karena iting yang go sikap akakna jadi selaku kamu skala hamba Tuhan serayan te aku pasti kamu kuat pindau gegeh man Tuhan ay maka kami pay ibas persadan tarigan rumamis tambunan ngatakan cas kalnari turut berduka cita bujur ras mejojuah kita lampas kam kerina terapul kami kerina ikut receda ate ibas kelausan orang tua ta iting kami petuhu morah ngate kami jadi manbandu pertua kami sabar kam tetap semangat orang tua tanggo sikap ingan naras Tuhan ensa bancip sekami bujur Iba sebagai buina kata bedah arah teman meriah, teman sejawat, teman sadakini teken maka kam ngaloisa kata ndandai. Apa kam sing ngaloisa ne? Ibas kesempatan nenda ngo idah kami ngo tampak kam krina si tenakan kami ibas sendah. Ibas tampak nakam mereka semangat. Mereka gegeh man kami krina keluarga karo mergana keluarga setepu mergana tuhu kalau dikatakan kami terhibur kami megegeh kami idah kami kam ugua kam mereka semangat mereka gegeh man kami gelah banci kami lampas terapul pasu-pasu ibas di batanari jadi enda kamu si kenduman kami guna banci idalangan kami, guna banci ituruskan kami. Nang dangi krina sangkap geluh, singgo seh paksa sendah. Emang kelanai sebutkan kami, sada persada kamu krina, lanai lebuhkan kami, sebab mudah kami, mutak kami, gua perbahanan nu nang dangi kami simuhuli. Emang kanin kami bahas keluarga besar setepu mergana, manbandu krina, sehat mujuah-juah, panjang umur nu krina. Deh rezeki nukrina bagaimana kami bas keluarga setepunari bujur ras mujoh-joah kita krina. Amin. Di kokak berpayona ibas duguna kamar belas krina si salaman kamar sekali kami man bandu sirjabatan kami Bandu Laguna GBKP Simalam.
labo